Philang piarong along ihum atrak skuti lapen baita phan ke patong. Aronre ahor dipurong ni hangalong ihum atrak kinep dunlong. Inut headmaster arideng licu keculik dampen ajo ningkan ner ke paso phan areng ahu ke paso. Padmasri Rongbong terang aphan Lumar Dai Literature Award 2019 anong ikangwai. Karbi Student Association Chiekmen KSA lapente Karbi Farmer Association Chiekmen KFA tumpini rong ni hangalong aronre hormati illegal liquor ke ponbom ahut ihum atrak nebdunlong. Bangsa ronre pen Arunachal ahor excise atum kinep tang ahor khatkhatiya long ki bidam jia phan pura ke ponbom ahur nebdunlong. Pangrum pet 500 kids do bangsa ahor kinep tang ajoini si dipu along si bidam lopusi birta ribdunlong. Silun janot sis kora hasil ei tia ei silun janor sorokar heitu mal tu sis kora hasil silun janor heitu mal ta thobo jaga nai gane temporarily yate loyan asil itia dikisu yato amar jitu building asil ei building ti pray pani pore aru tolot ui sui gote puk su pura bhorti hoy asil heitu abor jilak mal asil sob letra Dipupen berita pangdapon pongkos deka News 10 for Karbi Anglong. Kedamtang ni paikre po arania dapo panel ke wapor malompen penat divi la pende karditang Chatari Chauhan asopo Akas Chauhan anta ningkan nerkep aphan Gutom Sukla alang li inut hipli aram English ME school along headmaster set anta usub bihek aphan ka chenek pon lake alang li ot kelang no ka cepak lang po apodlo. Lasi sodak pen nep inang ponangji lapen temisen pen insai ponangji pusi hiruni purona poste sorben chuniri padopon lapente thana longsta me lam hoy pabondolo pusi hirangke phan than pachini dul hiruni pen berta pangdapon rensing teron News 24 Karbi Anglong. Kiruni Police Station angkang pinyan alu popahnya pormalompen jengkha nathu pen kiruni nat ke dambom alongkar thang atra ihum AS09A 4058 atrak phelang piarong along kulat athingu skuti lapen bait humni pasangchom aphan pakoi tekang rai ke pakoi ponahut popai ke me munit inuta areng husuwang belang atrak kebe kabang phua phan rara tum thulpak pen nebdunsi khuruni police arideng khodai dam jengkha pen berta pangdapon pabitro kathar News 24 Karbi Anglong. Assam Sahittya Sabha Mai Phu Barim lapente Dipu Government College Principal Barim Padmasri Rongbong terang aphan Lumar Dai Literacy Award 2019 anong ingwaisi kebangjia cikluni phai siarni Lumar Dai Bhavan Intespur along Pipajer Ponpo halasorni Assam Sahittya Sabha Abai Phu Dr. Parbananda Rajbongsi pensi mai cari ponpo lapente lasorno ikapajer amailong Tespur MLA Brindaban Gosomi arideng pensi ingpu ponpo Padmasri Rongbong terang sangho aphan pini ahem along songkriner ke paham phanga songotum Karbia pohopen karchupon asaideng laso dhunesor ingti prajya prachuria borwa atum sitamit terang sangho aphan archupon Pinpurpon me kedam tang 2009 aningkan pen chengsi Lumar Dai Literacy Award ningkan hini pen nong epi pajir ponbom মই অভিভূত হৈছোঁ আনন্দিত হৈছোঁ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মোৰ আনন্দৰ ভাইটো মোৰ এই বঁটাপ্ৰাপ্তিৰ যিটো বাতৰিটোৱে এটা ডিপুবাসী ৰাইজক তথা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক এটা আনন্দ এটা জোৱাৰ আনিছে সেইটো মোৰ Dipupen Birta Pangdapon Ponkos Deka News 24 Karbi Anglong.